Hinggai ani kaisa parcel sokpaika jeta mantra device mantra L1 tabuni ketal hingke obo tamni bagma paika hinggakai jeta 30 June jorona je agini device abo benengi thangnai gabani bagi obo order ma khlaika ang obo order khlaika norok video nugya khongka ang description rinai nang bahika order khlaika hingke ang khlaimani hingke CSC ni igramin ustutui khlaio hingke ani CSC ID tongba hingke norok nugui mankhana ani jeta dokani bumung ani bumung address tei o jagao mobile number rok tei order ID rok mo speed pusti phaio hingke phade se koklok sana thangyawi जों obono khuluklaina hagana khulugya khonai norok nang punuknai je oje mantra sokoi manabo kahamda hamya aborok जों tabok nailainai hingkai yang ke khuluk mano hingkai o jaga tam swijak tong ang abono chiliya hingke kirsibana hingke naidi sini mantra nok nugi mankhana hingke guys ikobono mantra jeta obo MFS 110 ni sijak nok nukhana hingke obo wngkha ketal new product hingke obo bwsuk nangkha hingka kai 2999 eba 2999 obo nangkha mane fingerprint mane finger scan khaimani mantra jeta aadhar bai rang karijakmani hingke norok tomungno paina mujungui tonga hingka kai norok bo paimano hingkai CHT paimani ikomo khai jeta bill ang bwsuk pay khaika o jagao joto norok nugi mankhana o jagao date ang 3 tarik 6 mas 2024 order khlaio hingke o jagao nugi mankhana ko price 2349 ang nongno saka hingke oboni gram rok bwsuk rok o jaga tuijak tongo hingke obo wngkha receipt hingke obo wngkha sini mantra device haidi जों obono khuluklaina halaiano khulugya khonai nongno connect bo khai phunugano hingke video kisa logi mano norok nai tong reply he paithak jora hingke norok tini srang manai boba hike connect khainai abono nongno kisa phunugui ribana hingke je jara samung khai tonai rokni bagi hingke tebo nangkukmani hingke je jara tabuk business khaina hinui samung khaina hinui norok wansuk tokha Aeps ni norok wansuk tongkha norok video nai tongni kahamke hingke naidi oro tam roho जों nailaiano police saka oro rohoro iko mantra device hingke obo type C ni rohoka jajakhang borok jaga free ribo hingke paina nangliya obo jeta OTG connect khaimani hingke paina nangkhamo hingke obo hingkai jeta ri kangsar hoka o jaga yak rok tomungno customer rokni kayangi tongkha obo haike mo aina no obo haike humani hingke tei o jaga o memo borok rok porijaknai nangobo porinai mano bobo haike connect khainai o jaga o kabangma rijak tongo finger no bobo haike rwnai abuti rokta amorok to sab poriba hayadeba hingke haipan nongno phunugui rika hingke obo wngkha bokhong hingke taknong nang phunukna thangui tongma hingkai mane bobo haike mono connect khainai hayade hingke जों mono khulugya bo connect khainai ang te kubuni device no hagana hingke guys ang device no haka ante se mobile no haka hingke nadi ang mono tabo connect khainai connect khaina swkang nong nang sawano nang kaisa play store thangya khonai o play store thangya khonai kaisa nang mantra RD service ni kaisa download khlaima painai ikobono mantra RD service obono download khlaipaidi ang already download khlaipaika hingke mokhai MFS 110 L1 RD service of ketal जों obono download ma khlainai tangi hingkai moto ketal device hingka ani kesam device norok nukhana kubuni video rogo hingke a device paito sekango abo device ni bagi hingke bobo ang already download khaijak hi mantra RD service ni abo khai amai kam khayo hingke tabuk ni hingke ko tabuk download ngi tongo MFS 110 L1 RD service iko download ngi tongmo norok nugui tongkhana hingke download complete hingka thun hingke obo wngkha jeta RD service
obono connect ma khayo hingke obono open khainai open khaimono allow khaidi nadi o jaga o internet tongo available joto hingke device not connected device bufru connect nai iko takangoro sorai erba iko omo haike sorai rika hingke device connect ni thana iko light chingkha nog nogui mankha ang kaisa haina haino no phunugano jokonte mo yango o je utg o jaga plug mane obo haike sorai rika hingka kaino iko light chingi thangka mane connect wngkha aboni yango hingka okay khaiye allow khairidi hingke nadi o jaga joto green color su khlaika biskada internet by available management service abo bo available te device bo connect wngkha hingko mantra data rg service bo haike download khlainani gabon joto khlaibai yakonai जों kaisa data digipay digipay jeta rang rimani oro ang thang phainai phaimani yaglo jaga kisa setting o thik khainangai जों oro o jaga phaya konai jeta o jaga mantra select khadi select khaya konai o jaga o chini device no जों oro connect ma khainai iko bo hai connect ma khainai hingke oro okay sindi connect ni thangka hingke di connect den khang ya na bagi o jaga mantra jeta adir service or naide o jaga green color ni thangka hingke green color hingke mane connect wngkha hingke tak nang balance inquiry khai phunuknai hingke tak जों oro namdi mini statement जों tiklainai hingke oro ani adar namo no siriwano tamni ka tak to customer kari koba hingke tabo o jaga o hingke mobile number sidi je borok ni karinai bini phan simano nini phan simano hingke gramin bank to ang phunukriya hingke access bank ni nang phunukri riwano hingke o jaga mobile number beto fill khai phaika hingke aboni yagolo hingke o jaga o scanner o click khadi hingke so unable to find mantra the service app please install from play store tang hingke naidi o jaga mo mantra jeta adismin download khairi hingke hingke aboni slai sekang phadi sengno phunuknai jeta angko space money wo bobo haike mini statement check khlainai angno phunukrinai mane balance check khainai ba bobo haike seng rang withdraw khlainai abono tui nongno phunuknai oro mini statement thanai Aeps thanai hingke aboni yaglo hingkai o jaga bank select khainai hingke axis bank जों select khainai hingke o jaga o aadhar number songrinai hingke o jaga mobile number fill khainai hingke aboni yaglo hingke I agree claim khlainai naidi o jaga o khel khaidi o jaga mantra kwbangma tongnai do haipono jeta new o je MFS 110 L1 obono click ma khainai hingke scan khainai scan khaike doi chingge do nini finger ya sakar thing eko finger khabla chungkha hingke nadi nok guri tomono khona please wait ngui tomono khona norok hingke yakari di yasi hingke net kisa sulungui tongo hingke iko nok nugui makhana jaga balance iko oro 15,167 taka tongo iko mo haike mini statement ng customer check khemana mane bo dine busuk tiklai jaka busuk dajaka busuk card wngkha busuk debit wngkha busuk credit wngkha nukmanota hingke tabo ang nongno just engko rangbo tiklai nongno kisa phunukano hingke tagromdi जोंहा एक्सिस बैंक no phaigonai phaiyakonai ora khaina haye aadhar number जों fill khainai hingke aboni yagolo hingkai mobile number fill khainai withdraw khainai hingke ang just nongno phungna bagui 100 taka जों withdraw khairinai hingke oro finger di जोंखा hingke tak guruknai garo tesa customer mane je customer mane je retailer bini yasima nangnai jemon ani yasi nangnai koma hekerinai hingke tak nai dinorok noi bwskango no balance bo withdraw ngui tongo hingke tak withdraw longnai iko 100 taka karjaka hingke tei busuk tongkho jagao 15,760 taka tongkho ama haike nang balance inquiry khadi balance check khadi customer ni tai withdrawal khadi ta aba haita obongkha mantra L1 taboni katal gandong na hana musui tonga hingga kai norok na harimano norok
space money ti mona har mano abono space money tak offer ri tongo 500 টাকা ba har mano ulo nang rang sokpai ka hangka o device sokpai ka hangka nang suimar ne mane borok nini o wallet ni rang na borok cut khainai hingke digipay ni hingke ang thikma khlainai digipay o hingka kai mane montra connect ngi tongkho hingka abono ang connect khlai mana hanai hingke tini baga sukno norok video chajagi tong hangka like share comment khlain tapoli te channel kotal phaikan kai subscribe khlai tondi oba related video nai tongna muchungi tong hangkai asukna jotna na hambai।